Alright mga kasi, naimbag nga oras na amin na sa kapada. Manipod iti Nemars Studio, ang masarakan dito Sitio Lubot West, Talingaan, Lawag City, Philippines. At tuwing arutin na sumangbay iti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin? Problem of the day. Programa apakaibasan ti surat pakasaritahan ti parikot iti biyag ti may sa apagayam tayo nga problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo kada ti manen ni kasin yung yung Ruiz nga umay manen mangibasa ken mangted biyag ti may sa nga pakasaritaan nga iti udi na ket adda parikot na nga intay tumet balakadan share mga kasin tapno adda dutay madlang agdadangkay naragragsak madlang ken adun to ti posible nga agbalakad kada ti problem of the day nga napadayawan nga maibasa ita nga malemti. Problem of the day nga gapuken ni Jemong iti Ilocos Norte nga ina pinauluan iti Hawaiana. Uy, Hawaiana. Sakbay man ngayon nakibura iti pakasaritaak ken ininotek nga binsa-binsayan dati parikot ko. Kablawang kay man tinaragsak ng aldaw yu dita Nemars Studio kasinyong stamet na nakablawak ng iti padak kadumdum ng ken agbibuya iti da ito nga makaliliwa unay nga programa. Ilingid naklatan itinagan a Jemong adda anak iti asawa ken may nga anak. Nanumula ang ti biyag ti pamilya mi kasinyong gapota kada kami nga agasawa siyak laeng ti mangmangged ket construction worker ti trabaho bueno construction ti trabaho may saak nga laborer no pay narigat ti biyag ikarkarigatak mati amin tapno no may sakad ko ti panagbiag ti pamilya kasinyong. Ngay madadag iti gundaway nga maibaga may sawang ti asawak dag iti arapaap na iti biag. Kumakit dumakkel mat deti sweldong yap apontem Jemong. Addan tulat ta bakit? Angin kaano? Kaanong tupay? No saan nga eksakto? Makisayan. Adamat dagiti gaggatangem nga saan ko mga rumping gaggatangem. Ay nagat mabisinak mo kwa. Kat umutangak ijay kantina o ijay tsangging asidig di pagubraak. Ang kabayatan ti sweldo mi umay matagsingiren. Iso nga makisayan. Ay naaya kakaasyak lang arudin nga mangi bad budget dati iap apuntem kanyak. Kasano dumakdakkel ti anak ta. Kumaman no, matulungan ka. Ang asino pengarti mga wir iti anak ta. Ladan tulat ta. Kumangkit sumapol kayo iti sa bali nga. Trabaho nga nagdagdagkal ti sweldo. Jakmat kahit nga rod nga kastit tulat at biyagtan Jemong. Kasano nga rod no, agsikugak to manin. No manayunan ti anak ta. Sigurado laki din na kurang ton. Kurang ton di mang matgadam nga iapon tem kanya. Baka matay tay ti bisin gapo kaday ta. Saan ka kumamaawalan ni tinamnama, Edna, bakit? Ay na, makapaluksaw. Deta ka manen. Sana bale? Mang panunutak, iti sa bali pa nga, mabaling nga panggedan. Tapno adanayon, tiyap apuntik keng ka. Uen kasinyong agpan panunutak met sagpaminsan, no daduma ko na kuma. Anya nga tano, irapin ko ti ag sideline, ag negosyo. Anya nga tano, sumapulak iti sa bali nga trabaho. Anya nga rin ti sarki ka trabaho, ket idinto nga sa anak ba't nga nakaadal. Ket deti construction, isunti na kairwamak. Ken isunti sanay ko nga trabaho nga, kabisadok nga talagan. No manen mapukaw tinamnamak nga makasara kak iti sa bali nga trabaho nga dakdakel ti matgedak
dakdakil ti sweldok. Iso nga ano saklatan no adagon daway nga medyo mapagsawaan nak ti asawak, adada ti pagririan mi. Gabuta, ustumit isuna. Talaga nga jackpot maitad dagiti kayat na. Angim sa anak latamat nga mauawanan ni tinamnama kasin yung tabareng dumteng to ti panawen nga adan tumet kasgasat ko kunak. Day ta abanag ininot nga nang dadael ti langin-langin mi nga agasawa. Ininot nga nang palamiis ti dati nga nabara nga langin-langin mi ti tunggal maysa ken ni Edna nga asawa. Tadadagiti gundaway nga no makalagipak ket agkuldingak. Edna bakit? Sa anak ka na kayo numiti ara kita. Kahit anya no kwan? Mailiwak namin keng ka. Ay na, mailiw ka lata ah. Ngem siyak, sa anak ka mailiw. Unay ka matan. Sinapak pa'y tinagawid. Uri no agaw awis di ka obra. Sa anak ka na pan. Gaputa, kahit ko kumang agpapastay tiragsak. Bakit? Ay nasaan dyan kayat? Anya, unay ka matan. Abusta, italaang man nga, agawi saking ka. Kat kasano? Kasano nga min, nga adaganas ko. Kita man, amirisim man tibiyag ta, ha, Jemong? Naragsak ka kadi? Ha? Kat naragsak ka. Gabuta, agdeden na tayo iti anak ta. Pues siyak, sa anak ka naragsak. Agdeden natin agpaiso. Ngem, iti na minsan, dinamag mo ka din nun, naragsakak ka di. Dinamag mo ka din no, dagit ititad mo kanya, makaanay para kada tayo. Dinamag mo ka din no, anyat kahit ko nga sidaan, no anyat kahit ko nga gatangan. No, dinamag mo ka din no, ada kahit ko nga gatangan, nga arwatan, wano anyaman. Ha? Mawatam ko ma, Edna. Gaputa umot pa iti sabali nga pagsapulak. Iso nga rin ti problema. Awan sama ter aramidam. Anya nga awan. Kanayon nakmat nga. Agdiskitar. No, agkurang ti kwartang igamam. Kat day talatan. Kanayon latan nga agdiskitar. Di ka ko masumapol iti sabali nga trabaho nga dakdakkel ti sweldo na. Araramidig mat day ta. Ang iman niya nga rod. Sa anak mat nga nakaadala kasking ka. Agpadatalaeng mat. Ay na. Ikunakon. Mangrugruging agbabawi ak. No apay nga si Kati pinilik. Jemong. Ha? Saan ka kumagsaot kasta? Bakit? Magkatiwan. Tala ka. Awanak itimod ita, Jemong. Diya kayat. Alan, pagustuhan ako nang. Alan, maditimod mo. Angin, numarogyakon. Baka agbaliw timod mo. Kayat mong tumitlaing. Diya kayat ko na. No di mo kayat nga adda nga kumaro ti gurak keng ka. Kumaro ti surun ko keng ka. Tal na anak. Kat paturugin nakon. Ha? Ay, si kamot gayam, Jemong barok. Wan na nang. Apeda ka dito. Ala, sumrag ka. Hindi tatang. Awaan na panjitalon. Kat, anya ka diti gagaram baraw. Nakapasyar ka man dito balay. Dalay duldulin yung nga kwarta di tananang. Ha? Ano nun ti kwarta? Kat adamot trabahong baraw. Adangag pa iso nanang. Agkurkurang mata ka na yun. Ay na. Uwan manumot laing iti matmat gedam iti trabaho maglalokat na adda pamilya mo Jemong. Kumakit agsapol ka iti sabali pa nga panggedam. Dahita mo tiraramidik nanang. Maanya pakasapulam ay ati kwarta. Sorpresa ko maor ti asawak nanang. Anya. Kanayon na ngamin nga asugan nga.
Saan nga naiimas di kiti si den me. Atak, iyan anay na dati sweldok nga yap apuntik yung kuhana. Paborita na kat, ti karnet baka. Hindi ko gumatang iti karnet baka ta. Iso ti iyawid ko di balay, ta isot lutuan nang si den me. Ay na. Alakit na saya at mat ano sagpaminsa lakit mapagustuhan mo ta asawam. Kumaakit, ang trabaho ko makulat kumaangim samat nga mabalinta ubing matbasit matpay ti apukaw. Dahil nga ron ti problema nanang. Kaya't namot nga tumulong kanya kuma. Ang problema nga ron, ti anak mi. Ala, agan anos kay pailaan Nala, adamat kid dili magasot dito. Nga ipit ko dito brak. Ngay. Umanay daytan. Umanay daytan nanang. Ureta, talo kami matlaang. Uray, agud 2 kilo laeng tigatangag. Taday duduma, kumpormenton, ti mabaling ko agatangin nanang. Ala. Nasayaat mo, ta napanunutam day ta. Tabaring maiayo mo, ti asawang baraw. Uwin nga rod nanang. Kadagito ikot managpauyaw. Ala na ba ka? Urita na pagustuhan kay tay. Nagimas to pa ti panangan mo ti karne baka itay. Alaw may ka na. Bakit? Ape aya. Kunak, urita nagsidata ti nasabawan nga karne baka. Naragsak ka mo siguro. Saan nga gapot na pinagsidanak laing iti paborito ka karnet baka? Akit maiayo akon? Ay, nyamot din. Alam kita, narigat mo ito kanayon nga karnet baka, ti pasidaking ka. Tama nga high blood ka. Alam, idi akpe lang agkid-kid daw keng ka, bakit? Alam, tanaan nak. Uy, napigsata siguro ita, ay sigurado ka na kuma. Gaputa, agpadat ang adot na kan na. Adot tinaigop ta sa baw ti karnet baka. Agtan na ka. Ay, aprusak man. Mailiwak hingkam, bakit? Ibatanak, ibatanak, Jemong. Ibatanak. Aging ka nga. Apita mo may ayo na gapulaing ta pinagsidanak iti karnet baka. Ha? Di ka na yunik to. Kasano nga maaramid mo dayta? Idinto nga, isuman lang iso trabahom, kat isuntumat lang iso tiya puntem nga sweldom kanya. Agar aramid ak mo ti pamuspusan. Akat aramidem saan nga puro sa ulaeng Jemong. Unay mo to. Amom, uray na ungat ka? Napintas ka lata, bakit? Tanaanak. Tanaanak ko na. Inlakan. Saan kan nga makapaggulagul pa? Jemong, agtalak. Magus-gusto mo't no kwa. Ay, Jemong. Palan sayang mo't dati sindata nga karnet baka nga nasabawan no. Di ta maaramat, di ta mausar. Anya, kapigsak ita bagay. Ure mang kidag patpat nagda. Anya, aprusak man kiti. Ay, Jemong. Magusto matlaan. Bakit? Gagangailaan tayo na prusa matan. Day tadata nagbaitan ti lupok. Amok mat nga iso ti pagkapsutan. Bakit? Aglalo lang nga rutin no. Saan ko lang aprusa no? Dikit amumlatan. Jemong. Naimiimas na ito yung MT karnet baka. Bakit? Ang paiso. Ang MT karnet baka. Kasapulan tapno da pamigsa. Naimiimas na ito yung kaputad na kalakala na. Bakit?
Sabi ko mabakat. Tasaan kanto nagkadkad into naman minsan. Sabi ko magkat ka na yung nakapatgan no, kidawakin ka. No mailiwakin ka. Kat sabi ko mamat taka na yung tubag ka na imas tipas pasidam kanya. Ang mapasamak lang data. Sala mapasamak data Jemong. No, ad-adno ti iyapuntim kanya kasweldo. Ay, mapasamak to data bakit. Anos lang. Iya, kita? Baka lang ang sakalam nga ko na. Oh, kertermit ingar na bagay. Kapigsa kita. Ure man kidi agpaminduang pamitluta. Ay, una yan. Bakit? Lakay. Anyan nga ingar na. Kanain kumakastoy. Hindi kanain nakapagsideli tinaimas. Uwin, mapasamak to data. Mapasamak to data. Dakon bakit? Tay sweldom, iyawat mo kanya. Uwin, ito'y. Angim, nakisayan tili magusod na ita. Anya? Abos na basit lang aro din ti sweldom, Jemong. Kisayang pay? Saan nga siya? Akit nagagangilan nga naksayan. Taapay? Ay, iba ka man kanya? Anya ti paggasgasto sa masabali. Adda ka di babaim, ha, Jemo? Ha? Awan. Uni ka matan. Nakisayan lang mo ti basang kabasit na sweldok. Adda babae kon? Anya nga sang kabasit? Nakurang tili magasot da ito inted mo. Uwin nga rod, tabi na yadak ni nanang. Ha? Apay? Apay nga binayadam ni nanang mo? Anya ti binayadam kinkwana? Dati utang ko nga limagasot. Taingatan ko iti karnet baka. Anya? Inyutang mo lagayam? Dati inggatang mo iti karnet baka? Kasla kalasin no idi? Nga, unay kamot yan bakit? Ano sa mo nga, iyan ay data sweldo ka. Taagsapulak to iti sa bali nga sideline ko. At dati bagbagat ikaw ubraak. Nga mabalin nga pag sidelinean mi ti Domingo. Tunggalawan trabaho mi ti construction. Manumat laing ti makita mo, manumat laing ti matgadam ka dahi nga trabaho. Di ka ko magsapul ti sa bali. Ha? Saan ka dahi ta construction nga isula isot sweldom? Uli ka mat. Uy no adda babaim. Ha? Kit isot nang itedam tayo limagasot. Pagpambar mo laing ni nanang mo. Isaan? Uri kit di. Uri mangganding ka damagin ki ni nanang. Ay. Maduktalak laeng nga adda sa balingan aramidem Jemo. Ay na, sa anak nga agduadwa. Sa anak nga agpangduadwa. Panawan da ka. Abos na bisbisinin na kami lang arudin nga gina. Kastapay ti aramidem, awan mo ti babaik, awan mo ti madingan aramidem bakit. Agpaiso nga, ninanang tinang tidak ti limagasot, gaputa binahadak ti utang ko kinkwana. Ket? Ha? Kanayong kanata nga kastan? Ngano kaya't na kami nga pagsidaen iti anak ta, iti naimas nga makan. Masapul mo pa ilaing ti mapan umut-utang? Ha? Unay ka matambagay. Saan ta nga kayda ita? Anya? Pagturugak nga rod, inga kayda ta anak ta. Ha? Unay matan.
Apay mat nga. Nagapa kayo nga kasawa baraw. Yak man na mo tatang. Kanayon nakbad nga ungungtan, kanayon na nga pagsawsawan, tong galiyawat ko ti sweldo king kwa na. Nga buda, saan ka no, makanay kada kami. Ay, kitagaros kayo Tay sumot ti adda. Angem, sunas ka na sumapul ka, iti sabali pa nga pagsapulang baraw, tapno manayunan, tiyapon timiti asawam. Kasama ti raramidik tatang. Angem, nakarumat ti pa nagsasaw ti asawa. Raramidik mo ti amin. Kurang lang din yung magasot. Ito sweldo ngayon niya puntek. Di na kindi kinaidan. So ngayon mahal dito yung tatang. Ang imbasin siya kayo tatang Awan ti naiambag ko iti mainom kay pulutan da. Ay, awan ti problema baraw. Dan nakalako akbal. Dati inapit ko itay. Ala, anusan talang ati adda nga pulutan. Abi mo ta kasi iti asawak tatang. Anya, tibagbaga Ibagana kitin nga, ada ka no babae. Kaiso ka no tinangit itak, datay kurang di sweldo. Makapaluksa umad na. Aranamidik lang ang ulan, ti amin tatang. Pagkatapan nakpay, ti asawak. Paliiwom at ti asawam. Anya di kayo tiyo sa mga tatang. Amangan mo't napapabasulin na kang at aramid ba Amangan mo't na isot at aramid na. Anya di kayo tiyo sa mga tatang. Ay, yakan mo Masansa na kasta. Naurin no awan ter aramid, papabasulin na kati asawam. Agem, isunamad ka, teta aramid na. Ay, jackpot sin teta tatang. Di talang matbalay ti ayan ti asawak. Ay, kiture mo't adala di tabalay. Adamat cellphone. Anya? Mabalin mat ti makiin naram itan iti cellphone. Sintirem ati asawang baraw. Abangan mat no adda kacachat na ditan. Iso nga saan na ka nakayat. Saan na ka nakayat. Nga kaid daw no kanaig pa si Imek tumangkid di asawag tatang. Adda makit madlaw ko Anya ti madmadlaw mo baraw. Adda digiti gundaway tatang masansan nga adda ka chat na. Namanin makita ka agis isem. Angem jaklapatsin nga lalaki ti kacachat na tatang. Ay, kaya penkema. Anya? Amworm, no babae wenno lalaki ti kacachat na. Amworm, no babae wenno lalaki dati mang papaisim king kuana tunggal agcachat da. Amanganggat no. Ada kacachat na nga sabali nga lalaki. Si Mik tumangkit di ti asawak tatang. Nagapon nyo. Napangkulay pasyar ti anak ta. Nangipasyaram ti anak ta. Kanapi nga nakaarwat kayo. Kat alangan mo nga itilaeng arubayan di pangipasyarak ti anak ta. Napangkumat yung pasyar di syudad Tanarigat mat no. Saan taman lang may paspasyar ti anak tan. Hanggang nangalaam ti kwartam. Kat adda kwartak nagdiskitarak imutang ka kadi. Ay nasaan? Sa anak nga kasking ka, nga kay kasapulan ti umutang. Tapno laing makapagdiskitar. Tapno laing nga maited na't pamilya na. No kasta, saan mo nga inutang? Inusaryo nga na pa nagpasyar. Saan? Sa anak nga kasking ka, nga kasapulan pelat umutang.
Nangalaam ka ron. Akit, adadagiti nasaya ati pa nagpuspuso na nga gagayim ko Ha? Sino nga gayim mo? Saan mo nga laskin nga maamuan, Jemong? Ikakidi dasar deto yan. Taisot pangrabyan tayo. Lechon manok. Wen, adapel yempo dayta. Adapel yempo. Angem, no adamabati. I-ref mo to, para ito lubigatin. Di ka di ba'y maturog? Saan pa? Nakigame ka pala at cellphone mo. Anya ti oras yan. Sana ka makaturog ka po ta. Mangmangit ko dito panagchat-chat, panagtatype mo. Ay, hindi ka maturog dyan, waro di mo kahit amang mangig na ito araramidek. Sino kaya ti kachat-chat mo? Gayem ko Dito ka dito, yung tedking kay ti kwarta, ngayon osaryo kini iti anak ta. Pinagatukan sa saludsudem, Jemong. Agitrumbing na lang nga saludsudek, agabo ta asawa na. Kita, alangan mo't nga awal latati aramite kon, awal latati kanya kon, no, adda ka chat mo, kasanong orod no lalaki dayta, kasanong orod no lalakim dayta, anya. Ura itong paktarupam, kitaem. Kitaem tanagan na ti kachat ko. Remelin nga adat Hawaii. Nga gayim ko. Babae nagpaiso. Kitwen. Andi kumit pa nagkunam. Lalaki? Pasensya ka na. Tiamukit lalaki. Apay. Kaslaaking ka? Nga niya. Ano niya tiket mo sawen? Ay, kadya ka mo Baka ada babaeng mga pangit itidamtidad do mga sweldom. Unay ka mo yan. Namildok yung bagaking kan nga awan ti babaik. Awan ti madingar aramidek. Diyak lang mo Inak man lang maturog siya ruwarin. Uy, nakaturog ti anak mi. Sibod idi na duktalak, weno sibod idi na amuak, kinimpudno na nga adahawayan na nga gayim na, nga kanayon na nga kachat-chat. Agsasarunumat idin kasing yung ti panagpauit, dati gayim na nga hawayan na iti asawak. Kanayon mat idin nga mangisibro ti asawak iti arwaten na, pasaray igatangan na pa iti anak mi. Kanayon matan nga adot igyamakwarta ti asawak. Agad, di damo, kaslawal na kanya kata. Babae mo, tika chat na. Nakitak mo, tiladawan na, nakitak mo, tinagan na. Ken, adati gundaway nga nanging kong agsarsarita na, babae mo, tibusis na. So nga, kung nakitinakim ko, amang ano talaga nga nasingid na nga agpagayam, nga talaga nga nasayaat dahi tangagayim na nga hawayana, iso nga managtulong iso nga tultulungan na ti asawak. Siguro ket ibagbaga ti asawak ti kasasad ti biyagmi ket maasyan ti hawayan nga gayem na ket tultulungan na kami, tultulungan na ti asawak. Ang imidi agangay kasinyong agatapak moten. Sibud idi addan kachat na nga hawayana. Namin pinsan moten nga limamiis ti asawak kanyak. Di na kayat nga adda mapasamak mi. Aglalo no day makita kisuna nga kapapariban na ti buok na. Kapapa facial na. Kat makita ka nakalapsat manen ti asawak nga magargari ti riknak. Ang imtunggal
tunggal gagarak ti makinaig king kuhana. Agtal na ka man, Jemong. Ha? Uli ka mo tin bakit? Aw mo ti basol ko. Aping nga kasla kagurguran naklata ka na yun. Kat anyar ti maramidak. Kat talaga nga masursurunak matking ka. Aping nga masarod ka pala kanya. Saan ka mo tin problema ti kwarta saan ka di? Gapot at damat iti nasaya at gagayim mo nga mangtultulong king ka. Kit imbag pa'y ata gayim ko nga hawayana. Ta tultulungan na. Sika nga rod. Adupay tititid ti hawayana ngem sika. Adupay tititid ti hawayana kanyak. Nga tulong na ngem ti iyap apuntem nga sweldom para kada kami nga aginam. Katanya nga ti mabaling ko. Siyempre, dakkel ti kwartana, jay taga-Hawaii. Jay Hawaiiana nga gayim mo. Katsak, construction worker aklaeng. Ngam saan na kumamat nga? Saan na kumamat nga guraan? Saan na kumamat nga? Saan na kumanga? Apaan, gaputa. Asawa nak, Edna. Baka nalipatan nga agasawa ta. Dapayin nga deta hawayan nga gayem mo ti. Ikam ti atensyon? Ikam ti oras mo? Imbes ko mga aglinlin na ilo ta nga agasawa. Makitsachat ka akanayon keng kuana. Ureting nga trabi. Sumungbat ka. Awan ti rumbeng nga sungbatak. Kanya. Kaya't ko kuma nga pagsawsawan ti asawak. Gabuta talaga nga masurunak mat kengkuanan, mapunwanak mat ten. Jak maawatan direk na kasinyong nuapay nga agimunak itigayem na nga hawayana. Idinto nga amok ang awan met tirumbe nga pagimunak. Aging nga dimteng ti panawen nga si mangpet ti hawayana nga gayem ti asawa kasinyong ket ad-addan nga kimaro ti sitwasyon mi. Ad-addan nga kimaro ti kinalamiis ti langen-langen ti asawa kanyak. Ti panakilangen na kanyak. Ad-adan nga inyadayo na ti rikna na kanyak ti asawak. Idi tamasansanen nga agkuykuyog da iti hawayana nga gayem na nga agapot haway. Kaya di na minsan nga rabi nga si mangpet nga nabarbartek ti asawak. Abayad na ka dito eh. Ha, Jemong? Ha? Siyempre, silid ta dito eh. Katreta nga agasawa dito eh. Ay, naaya at dagayam asawak. Ha? Dandanik pa kiti malipatan nga da asawak. Ay, gabuti kinaragsak ko. Daga maitod kanyak tigayam ko. Di amin nga pagragsakan. Nabartekan, agidakan. Awan ti bibiyang mo kanyak no nabartekan. May matan. Namin pinsan nga nagbaliw ti asawak. Ang imbes ko mga maragsakan at magadgatang matan ni Edna nga asawak dagiti kayat na nga magatang. Dagiti saan ko nga maitid king kuana. Angin ti makadagas. Kasla nalipatan na kon. Kasla nalipatan na nga asawa nak. May iliwak la uling king kuana. Nula amum Edna. Nula amum. Ure no kasta. Ure kasta ka. Ure kasta tinagbalinam. Ipatpateg ka launay-unay. No jakman maitid king gati. Dagiti maitid. Dahita pagayam mo nga hawayana. Pakawanin na kuma. Nga mararamidik mo ti amin amo ti Diyos data.
alagyaman hak. Tada na sa pula magayem mo nga naman nagtulong king ka. Ngayon saan ako mga gurgurain? Mailiwak launay king ka na Edna, bakit? Bakit? Ornusan ta ko man tilangin-langin ta. Saan ta ko mga ipalubos nga madadahil ti relasyon ta nga agasawa. Ipagpagaputa iti anak ta kuma. Agreeing ka kuma. Mailiwak king ka. Mailiwak king ka. Kailiw ka una yan. Edna. Ang samay katintipagan anay ko. Palubusan ako ma. Palubusan na Edna, bakit? Mailiwak launay king kan. Mailiwak amang romansa king kan. Saan tanangan di mo? Kailiw kong tibaro kong. Guri ka. Apeda naglitim diti puon ti barokong ti asawak. Amang ano nakagatlaang ti lamok o inukuton. Saan ka kuman nga agkid-kid? Ala, agid na kalatan. Kahit ka lang romansain bakit gapot na mailiwak king kan. Ibawa akong ti short mo. Basta mo din. Nga ibabak ti pandim. Mailiwak nga bumatok itinagbaitan dagiti lupumon. Edna. Aguri ka. Uray dito eh. Hindi ang sinumbangin nga pingping na kat adda. Naglitem. Adalimitem nga kasla. Kasla nakagat. Anya nga tadag ito eh. Sana ba rin? Gundawaya kita. Mailiwak ka talaga iti asawak. Apay kastoy. Apay agat sigarilyo dito eh. Saman. Agat sigarilyo mo dito eh. Hanya. Kasano ko ma? Saan mat nga mabaling nga ag sigarilyo dito eh. Aking babang ang iwat na. Ken may saan mat nga ag sigarilyo ti asawak. Api nga, agat tabako dito eh. Oh. Ha. Sana ba lang? Ituloy ko. Ano sa kun nga maangot eh. Dito agat tabako. Anyati ko na pare. Agat tabako. Uwin pare. Kasano ko mga agat tabako dati? Kuwani bakit mo? Diyan ka roda mo pare. Basta. Naangot ko lata. Agat tabako. Langim. Nakaim imposible mo. Alakan mo nga pag-astreyan na. Anya. Alakan mo nga. Iso ti pagsusuper na iti sigarilyo na. Kasi samot nagsisigarilyo ti asawa. Kit may salati kahit na asawa na pare. Kit kinam mo nga ta. Uwa na nga. Isakbay nga kinang ko kit naangot ko hindi agat tabako pare. Ha? Lukas ta. Saan nga si katinangan? Kalpasan nga nagsigarilyo. Saan pare? Sang-sangpot na lady. Nga nabarbartet. Kaginundawaya ko na. Ang imidi kanek ko man. Nalangag ko. Agat tabako.
Nagpiksa. Ha? Kanya nga tatikit na sawin pare. Ay kit may sa tikit na sawan na pare. Uri ka batin Jemo. Anya. Anya pare. Akit adda sa bali nga man na bako nga nangan ah. Ha? Tiket mo sawin pare. Adda sa bali nga nangan iti kukwa di bakit ko? Ay kit no saan nga siga pare kit adda sa bali ah. Adda sa bali nga man na bako nga nangan iti kukwa di bakit mo? Ha? Anya? Hello, Mami Lucy Damo. Madinsamit ti mapaspasama ken. Sipod idi. Sipod idi. Nakigayam iti hawayana. Namin pinsan nga nagbalo ti asawa. Siguro kat sinugsugan tayo hawayana ti asawak. Siguro, iso tinang impluensya kenkwana. Siguro kat aramid ti hawayana dayta. Dati saan nga mapmapnek. Iso siguro nga tinulad mo ti asawak. Wen kasinyong ti atap ko idin ket dati hawayana nga gayem na tinang impluensya ti asawak nga iso tinang sursuro wenno iso iti hindi ti awag mo ti iso iti nang impluensya nang isuro ti aramidin ti asawak. Iso tinangalukoy tapno no makirelasyon iti sabali nga lalaki. Jak pulos impagarup nga maaramid ti asawak ti manglipot kanya. Abi kita, saan pud ka nagkurang keng kuhanan na? No kayat na, no uri mang kidiri na biing nga paragsakek. Aping agsapul pa laeng ti sabali nga mangan iti kukwa na. Aping agsapul pa lang ti kaskanyak pat laeng nga mannabako. Apay! Bueno, kabagyan ka didet. Kabagyan ka diti hawayana. Hawayano ka di mitlaeng. Ti lalaki ti asawak. Naskin nga mapaniknikak. Kumalapak iti ebidensya. Penkak no agpaiso nga lipliputan na ti asawak. Papanamanan, bakit? Dita lang. Kaduak tigayim ko nga hawayana. Sige. Anya oras ka gagawid? Diyak ka mo. Uray ta damat kininanang kintatang mo ti anak ta. Agawid ak to takiket ko nga oras. Uni ka man tan. Saan ka unag baybayag? Saan ka unag parparabi eh? Anya kumaging ka? Kit ingka mo takit mo papanan ah. Tainak mo itiket ko apapanan. Kakaisuna nga. Nagbakasyon ti gayem ko nga dat Hawaii. Pagawidin na ka nasapa. Gundawayak mo't taado mo't ti maitultulong na kanyak. Tababayag tumanin nga saan nga agawid. Malalala. Mawatan ka. Sige nga rod. Basta agad anad ka. Bakit? Panawang ka pa eh. Palabsek labi ti sumagmamo ng minutos. Sa akong to aramidin ti plano. Ti panang surot ko kin panang siim ko kin kuana. Tano bilang laing
makisinarak isuna iti lalaki na. Pakawalan na, Diyos ko. Ngayon baka makaaramid akiti dakes. Ngayon masapul nga mapaniknikak. Tapno agtal ng tiriknak. Tapno amok ti aramide. Saan kakaslatanga nga makidindin na kinkwana. Idinto nga da sa balimat nga man nabako akas kanya kamang manganit kukwana. Diyos ko. Diyak amuno anyat aramidek. Diyak amuno anyat mariknak. Apaman nga makitak ti asawak. Nga kaduwana ti lalaki na. Daytan. Nakalugan ni tricycle. Surutek. Inako ni ti motorsiklo. Surutek ti tricycle nga nagluganan ni Edna. Gabgabo da iti department store. Ado ti ginatgatang da. Manumad da ita paper bag nga awit ti asawak. Nakaragragsak da nga agpagayam. Papanandangatan. Urayik man. Amangan no. Agtarus da iti ayan ti lalaki ti asawak. Ket kuyugen da ita gayem ng hawayana. Dito siguro hawayanat nang isungsung iti asawak. Aramid namit siguro. At siguro asawa namit iti haway. Ngayon maglalaki mo iti ubrana dito eh. Ket inramraman na pa iti asawak. Siguro agad susuhulan na ti asawak. Tapno adda kadwana. Tapno adda kadwana iti mati kararamidin na. Iso nga kastang gatangan na ti anyaman ti asawak. Dita. Haguri ka. Apay nga. Holding hands mo tendag iti dua. Sa bagay. Gagangay laing digiti babae nagpagayam nga. Agin nigim da iti dakulap. Agin nigim da ti ima. Dita. Naglugan da ni ti kotse. Kaya ti hawayana ti. Nagdrive. Kotse siguro ti hawayana. Sa bagay. Kabaylan na gumatang iti kotse. Gabuta hawayana karon. Surutek ida. Surutek no sa dino ti papalanda. Nabareng no maaktuak nga makisinarak ti asawak. Iti lalaki na. Aguri ka. Motel mo ti simrekandi kiti dua. Aguri ka. At nga tatay lalaki, iji unig ti kutse ti naglugan da. Aguri ka. Uray ta damat amok magtrabaho dito nga motel. Sumrekak. Kahit kung maamuhan. No, anyat araramidin dagiti aggayem. Anyat araramidin ti asawak ken ti hawayana nga gayem na ditoy. Bueno, at imo na siguro ti lalaki na. Ket dinanon dalaeng. Siguro adda di taunegan dagiti lalaki da. Dinanon da nga dua. Unay ka matin. Edna, api ka na aramid mo tinanglipot kanyak. Deta, simrek daniti. Bimabada nga duwan. Kinasarita dan dati, staff ti motel. Agi maguri ka. Awan mo tirimwara lalaki manipod iti kotse. Kinaguri ka.
may samot lain nga silid ti si Marikanda. At dangatan dagiti lalaki da iti unek ti silid. Imun una dangatan. Agad ka. Brad. Ay, sir. Adam amok agub-ubrad to, ni Pido. Apelyido na. Basta, Agustin de apelyido na. Ay, ni Pido, sir. Ay, naka-day-off, sir. Gayim ko iso na. At naman sa lusudikin ka. Sikatin ang asistar ka digiti, nakakutse ti blue. Ay, sir, ito dapat ni Jay nga room. Teka, sir, nagdalaan. Salusudik man lang. Ada ka di sigud nga nagyan iti silid da. Kahit ko sawin, ada ka di aguro-uri kadakwa da nga lalaki di uneg ti silid. Lalaki, sir? Awan. Duduwada lang, sir, na simret. Duwada lang? Sir, dati babae kan dati tumboy. Anya, ulitin man din bagam, ading ko. Dati babae, sir. Kan dati tumboy nga hawayana. Tumboy nga hawayana ko na? Ayun, sir. Kanayon da dito, masansan da ni ma'am. Napigsape nga agtip dati hawayana nga tumboy, sir. Api kapin ano yun, sir? Amoyo kadida? Nukasta? Tumboy da nga hawayana? Iso ti man na ba ako nga mangmangan di kuko ti asawa? Anya, sir? Ay, awan hadin ko. Agyaman na ka. Anya ka tatarabite. Inak nga ta. Inagtugtugan ti ritaw da. Saan? Agawit ak laing. Agawit ak. Kat impake kon ti arwatan ti asawa. Tapagtalawi kon. Uno saan? Da kami iti anak mi ti pumanaw. Itanap pa naknikakon. Lipliputan naggayam ti asawa. Da kami iti anak ko titimalaw kasin yung gaputasan na kayat ni Edna nga isot tumalaw iti balay mi. Natured ati asawak, gapot dati hawayana nga kamalala na, dati kabit na nga tumboy nga hawayana, ada pagpangpangas na. Iso nga awal na kinukuhanan nga panawan mi. Nasakit para kanyak, ti inaramid ti asawak nga insukatnak iti tumboy nga hawayana kasin nyo. Nasakit gapo ta ipatpatik ko ni Edna. Ngam gapoy ti naduktalak, kasla ininot nga mapukpukaw dahil nga panagayat ko. Nang rona no makaangot ang iti agat taba ako kit malagip ko. Kalpasan iti sumagmamano nga aldaw kasin yung nga ininot nga maliplipata kon ti amin ket kayat kon iti ag-move on. Edita imay ti asawak iti balay mi ket Jemon anya ti raramitin dito no may mo sarungkaran ti anak ta saan ka pawilan Jemon aday ti uneg ti silid na ti anak ta mabalin mo nga mapangkitaan saan mo mabalin nga alain ti anak ko Jemon
Anya pala tururayan. Ingkan. Jem, ang pagawanin na ko ma. Api ngay narakop na. Ibatan na. Jem, ibatan na. Pagawanin na ko ma. Naamiris ko, bindot ko. Kaya't kundi agsubli ka na kayo. Ha? Kinapay, napananti hawayana nga. Tumboy nga kamalalam. Nagsubli ni di haway. Kat mailiwag ka na kayo, hindi anak ta. Anya? Saka lang mailiw ka na kami kaputa. Nagsubli ni ti haway, di tumboy nga kapit mo. Ibatan na ko na. Saan pangasin ko magawit tayon? Anya? Kasi laking kakalis to, ti amin. Pagawitin na kami, kat agawid kami matan, kasjay. Di ka pa'y nagkidaw, ti pamakawan ko. Pakawanin na ko, ma, Jemo. Pakawanin na ko, ma. Di man masaludsud ko king ka. Jemo, pangasin. Api nga kinayat mo dyan nga tumboy. Gapo ka dita adot kwarta na. Gapo ka dita maited na dagiti pagragsakam nga saan ko nga maited. Nung panggipit ti sex, daakmat, nalalaingak mo't siguro hindi dyan nga tumboy. Ha? Nalalaing ka. Apikas na di kay manugot ti kunak. Apay nalalaing di dyan tumboy ng siyak. Adda ka di nga maparagsak na ka di dyan tumboy nga hawayan ng siyak. Ha? Siyak nga daku ka na? Siyak nga susto nga lalaki? Ha? Saan nga nasisita dahitan? Ha? Anya tiket mo sawin. Ibagam kanya. Sino tinaimas kada kami kaday dyan nga tumboy nga hawayana? Isawin no siyak. Saan mo nga sasalutsutin dito? Saan nga nasisita? Sungbatam. Baka di mo kayat na sungbatak. Ha? Anya? So inaimas di hawayana ng siyak. Saan kumit ngayong baga ti kasta? Ikaw nakagawid tayo. Anya ti naramid ti tumboy king ka nga jakpay naramid. Saan mo kami saan ta kami nga pagsaritaan daytan? Taapay? Apay di mo kanya pagsaritaan ta? Mga ano kaguram na ibagak di pudno. Anya? Gawitan, please. Ingka iliwen ng ti anak ta. Kat pumanaw ka. Apaman nga, may Diyak kaya, nagawit tayo. Pang-asin. Sanak la malagip. Itataawanin tayo tumboy. Apay. Naumaan na ka din. Nauma ka di keng kan. Isungag subsubli ka kanya kon. Sorry na, sorry. Sorry. Kasin yung kaday di nga rabi, dandanin na lunag tiriknak, dandaninak na alokoy ti asawak, nga sumurot ken kuwana, kaduwami ti anak mi. Angem, edita na lagip ko, ti naramid na, ti pananglipot na kanyak, ura ibagata yun, nga saan nga lalaki, ti nang isukatan na kanyak, saan nga lalaki, ti kinanaig na. Angem, nasakit lahat na kanyak. Kasla saan pa'y nga naglunit, deti sugat, ngayon pa ay ni Edna iti kaunggak, iti puso. Angem, saan nga nagsarday ti asawak nga nang suksukon kada kami, nang nagkidkid daw ti pamakawan ko. Dati kanayon na nga ibaga, edi nagsubli ka nun ti hawayana, edi Hawaii kat namin pinsan matan nga pinuted na ti komunikasyon da. Nga kasla imay laeng kano nagapit. Imay laeng nagapit iti imula na. Kasla imay nala inabrot dagiti inpaw-paw it na iti asawak. Kasla imay nalaeng
inala ti panakaabang na, panakabagi na. Kasinyong balakadan dakman, ikakaditi may kadwa agundaway, iti asawak, tabaring agbalbaliw, kat saan nanton nga aramiden tinaramid na. When mamin pinsan kadi nga lipati kon ni Edna. Kadi pa may saklatan ti anak ko, ti anak mi. Kat bareng nga dantumet sumangbay, nga baro nga ayat kanyak. Dahil nga ron, ti pakabuklan, ti pakasarita kasinyong. Kasabi ko ma, kaya't adda na ibati na nga adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dim nga kinagbuya. Kaya yun akong agyaman kadagiti makaited ti balakad ken na agyaman akmat ken kakasin ti anos ken laing mo nga nangidrama dahil iti pakasaritahan ti parikot ko iti biyag. More power to your program and God bless everyone. To'y naliputan apagayam mo, Jemong iti Ilocos Norte.